لا هر جهة که بین دم باش دم پیشکش کرنا بولتانا دم جمیر شش و دست پیک دجی گرین ترین سرنوچه. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بروسکا بهیداری آراسته سروک مسعود بارزانی کرد. دزگاه آرکی راستیا کشتن هفت چاکدار و سرکردین پکک لهرما کردستان بورای گشتی اشکرد که کمیته رد المظالم جمارک سرکردین گروپین چاکدار دست سر دکی کویک جوان برای ابو عمشه. انجمن ایزیدین سوریه ایریشا چتین جوان شورشگر سرخال سنوریا پیشابور شهر مزار کرد. دوباره سلاو لباجار حسکه تقینه که رودا و دا انجام ده زیان کتن جدرک خواجه را گهند کوشبه بوری لنزیکی فلک الباسل تخا غویران لباجار حسکه روژابه کردستان ماتور سیکلکی بومب کری تقیه و دا انجام و تقینه ده دولاتین سیویل بریندار بون سرباری رودان زیان مادی لجهه تقینه و جدر دا زانین کتان ها تو آلیه کی برپرسیا رتیا خود درباره انجام دانه و تقینه رانک هندیه. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بروسکا بهیداری راسته سروک بارزانی سروک هرما کردستان درباره قربانیان لهیه لهرما کردستان کرد. ایرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا درباره درستونه کارسات سروشتی لهرما کردستانی که دا انجام لهیه دا 12 کسان جانا خوش دست دابو بروسکا بهیداری راسته سروک مسعود بارزانی و رئیسدار نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانی و حکومت هرما کردستانی جکر. ده بروسکا بهیداری ده پده کسی سرخوشی لسروک بارزانی و گلی کردستان به گشتی و مالباتین شهیدان به تایبتی کرو خو به حبش خمه زانی و داخواز جه خدای مزون و دلوان کر کجان وان شهیدان به بهشت برین شاد بکه و صبر و آرامیه به هموالیه کی ببخشی. انجمن ایزیدین سوریه ریشا چتین جوان شورشگر بو سرخاله سینوریا پیشابوری کو تاک دریه بو گهاندنا الیکاریان بو روژاوای کردستان شهر مزار کرد. انجمن ایزیدین سوریه داخویان یک درباری ایریشا چتین جوان شورشگر بو سردرگه پیشابوری هرما کردستانی بلاف کرد تیده بتون دی او ایریش ایدان و شرمزار کرد. انجمن ایزیدین سوریه داخویانی خود و هاد بیجه درگه پیشابوری درگه تکانه نابرا باشور و روژاوای کردستانی و برکی خواکو پیویست رادبه به تایبت دواری مرووی ده او جی هفدمی خرابون روشا سیاسی و آبوری لسوریه بگشتی و روژاوای کردستانی به تایبتی گوبریاوی درگهی خلقن روژاوای کردستانی سودمندن لی اماتمای من جه ایریش کرنا چتین جوان شورشگرین بسر پککه و بو سر درگه پیشابوری و کارمندنوی و شکاندنا اوتومبیل و کلوپلین درگه کو آرمان ججوی ایریشی اوه پرده پوشکرنا بن پیکرین و کریارین چتین جوان شورشگره جه رواندنا زاروکان لشکرکرنا وان و کریارین دنین کوجالی جوان شورشگر و در حق ولاتین کردتین انجام دان. هروها آرمان جه درست کرنا تبلیغی و ناکوکیان نابرا حکومت هرما کردستانی و کردین سوریه و جنابرنا دان و ساندرین کردیه کو خلق بهوینه کو یک ریزیان مالا کردی درست ببه او ببنه یک داخویانی سربار کرو گوت ددم کروجاوای کردستان دروش شک خراب درواز دبه بیوستی اوی به یک ریزیان مالا کردی هيا چتین جوانین شورشگر به کریار رابون به هوانه ایریشی درگه سینوری کرن کو اف یک تنه واته یک جیر هي او جی لیستکرم به چرانویسا کردیه تبی کو چرانویسا روجاوای کردستان ندیاره او بتوندی و ایریشا هوانه ایدان و شرمزار دکن. انجمن نابوری بانگ لپیا دیکر کو به برپرسیارتی خو کو پیوست رابن سینورکی جوان کریاران بن پیکرنان را دینن پیوست جی خوش پککه جدا بکن جبر کو هبونا وان عصابیان به تایبت جوان شورشگر لروجاوای کردستان نافچه کردی دخمه ترسیه ده هر سری چند روزان به کریارین هوانه را دبن مینا ایریشکرنا سر اوفیسن انکسه و شوطاندنا اوفیس و آلا کردستانی و ایریشکرنا وان لسر درگه پیشابوره. انجمن انافهاتی داویا داخویانی خود داخواز جه تفگرا کردی کر کل دیجیوان کریارو بن پیکرنان درکون جبرکو به بردوامی وان کریاران روشا روژاوای کردستانی و خلکنوی دخمه ترسیه ده. دزگاه آرکی بورا گشتی راستیا کشتنا هفت جگدار و سرکردین پکک لهرما کردستان کو پکک دخوازه ترمین وان دکه اشکرت که
تەماشەوان نهێژە بەریا دەمەکێ ئەنگۆش سێ مەهان بە پەکەکە دەخوازە تەرمێ حەفت چەکدارن خۆتکەی وەکو ئەوە دیعاتکێ لێ هەرێما کوردستانی هاتنە کوشتن تایبەتی لێ خەلیڤانێ لێت ڕاستیەک ژوێ گوتنە وێڕەنینە نهاژی ئەگەر زان بم راپۆرت ئامادەیە نهاژی گەویستی راپۆرتێ بن. پەکەکە دە پرۆپاگەندە و بەڵاوکردنا دەڕەواندا دەربارەی پێشبەچوونن خەلیفان بەردەوامە و بە بەهانەیە دەخوازکردنا تەرمێ چەکدارên پەکەکەین و پەکەکە دیعا دکێ لە خەلیفان هاتنە کوشتن چەتێن جوانن شۆڕەشگەر ئێریشی خالا سینووریە پێشە بورێکردن و بوونە سەدەما داخستنە تاکە دەریەک و ژیانە خەڵکێ ڕۆژاوای کوردستانê li ser bû ku deriyê pêşabûrê bû. Ji sê mehan ve û pekeke li xala sînûriya sêmalka kon vedane û rojane xelkê bê neçarî tenê wan konan ta ku li dijî herêma Kurdistanê gotinên dûr ji rastî û rewişta Kurdî bikin û daxwaza termên çekdarên pekeke bikin. Pekeke ji çarê meha Êlûnê ve çendîn corên propagandên dûr ji rastiyê belavkirine û arman jê şêwandina rastiyan li pêşiyaraya giştî ya Kurdî. پەکەکە دەبێژێ حەفت چەکدارên پەکەکە لە دەڤەرە خەلیفان دەما هەوڵ ددان ji çemê zab دەرباس ببن ڕاستی کەمینەکە پێشمەرگەین کوردستانê هاتنە و سەردەستێ پێشمەرگەین کوردستانê hemû jî hatine ئەعدامkirin. پەکەکە di çarçoveya propagandê de çendîn corên çîrokan belavkirine û de hemû çîrokan de jî daxwaza termê wan çekdaran dikê. Çîroka xەلیفان ya ku pekeke belavkiriye yek ji xelekên zincîra derewên pekeke ye. ڕاستیا wê ew e ku tubûyerek û yan jî rûdanek bi navê xەلیفان ku têde pêşmergeyên Kurdistanê beşdarîkirine nîne. Belku rastiya wê ew e ku her heft çekdarên pekeke dê encama êrîşa balafirên şeriyên Tirkiye de hatine koştin û Tirkiye li çarê meha Êlûnê ev nûçe ragihand. Wezareta Berevaniya Tirkiye got ku heft çekdarên pekeke dê êrîşeka asmanî de ku di navwan de serkirdeyên jin jî hebûn hatine koştin. پەکەکە دەخوازە تەرمێ چەکدارên xwe ji herêma Kurdistanê dikê. Pirsiyar divirde ew e ku çawa termê heft çekdarên di encama êrîşeke balafiran de hatine koştin wê werê komkirin ji ber ji her kesekî ve naskiriye. Her kesek di encama bombên balafiran de tê koştin parçe parçe dibe. Herweha çiyayê gereyek û çekdarên pekeke lê hatine koştin bêhtirawî dibin kontrola pekeke de ye. Dezgeha Arkê ev mijar şopand û ev rastî boraya giştiya Kurdî zelal kir û pêleya çar serkirdeyên çekdarên pekeke ku di encama êrîşa balafirên Tirkiye de hatine koştin eşkere dike. Yek ji wan kesên hatine koştin berpirsyara rêxistina jinê ya keceke bû û yê duê berpirsyarê navendên pekekeyên rahênana çekdarî bû û yê sê berpirsyarê peywendiyên dervên keceke bû û yê çarê berpirsyarê xwekuj ango intîhariyên pekeke bû. û devê derbarê de Wezareta Pêşmergeyên Kurdistanê li rêkefta heftê meha Êlûnê de xuyaniyek ragihand û têde got ku tu peywendiya Pêşmergeyên Kurdistanê bi tubûyerekê bi navê xelîfan ve nîne. Pekeke û ji bo veşartina rastiyan li pêşiyaraya giştiya Kurdî dev ji dere û iddiayên xwe bernede. بەردەوام خەلک لە دژی هەرێما کوردستانê ji bajarê Kubanê Rojavayê Kurdistanê heta bajarê Dêrkê han dide. Dixwaze heman sînaryوê komkujiya Hamûdê dubare bike ku çekdarekî YPK bi navê Îsa Gulo lê başûrê Heseke li serdestê Cebhetû Nesra hate koştin kirine behane da ku komkujiyekê li Hamûdê encam bidin. Bêvan iddiatan pekeke dixwaze koştiyên pekekê ku li serdestê Tirkiye hatine koştin Tirkiye bi xwe etîraf bê çendê kiriye û daxuyanî pê derxistiye bi qiyastûyê herêma Kurdistanê de. û ji ber ku nûçeyên ragihandina pekeke ser û bin derewin heta weke niha navê yek jê derî di nûçeyên xwe de derbarê vê çîroka derew nehatiye gotin lê ji ber îdî ev rastî li pêşiya çavê raya giştiya Kurdî zelal bûye û derewên pekeke cih negirtin. Pekeke niha dereweke din derxistiye û dibêje yek ji wan heft kesan bi navê Xeyrî di jiyanê de maye. Ew ji piştî ku ragihand bû
هەر حەفت چەکدارên پەکەکە سەردەستێ پێشمەرگە هاتنە ئەعدامکردن. پەکەکە هەموو پرۆپاگەندە دەربارە چیرۆکە خەلیفانیا دوورژ ڕاستیە بەڵاو کرد ئەوژی تاکو بەرێڕایە گشتیە کوردی ژوان ڕاستیان دوور بکێک و ئەوژی ئەڤن. ئەسایی شەهرێما کوردستانی تۆڕەکە تەرۆریستیە سەر بێ پەکەکە وەکو دخواست کریارێن تەرۆریستی لە هەرێما کوردستانی ئەنجام بدێ دەستە سەرکرد. پەکەکە لە باکوورێ کوردستانی فەشەل ئانیە و دخوازێ فەشەلاخوا بخەستوێ پارتی دیموکراتی کوردستاندا. پەکەکە ڕێگراژە دووبارە دەستپێکردنا دانوستاندنên کوردیرە. پەکەکە دخوازێ ناوچەیەن کوردیên ڕۆژاوای کوردستانێک کۆژ ڕژێمە ئەسەد وەرگرت بوون جارێکە دن ڕادستی ڕژێمە ئەسەد بکێ و هەروەها دخوازێوێ ڕاستیەژی ڤەشێرێ و پەکەکە بەهانیان بۆ تورکیا دروست دەکێتە و دەرباسی ناوە خاکە هەرێما کوردستانێ و ڕۆژ ئاوای کوردستانێ ببێ. ji bo gotûbêjiya vê mijarê zê bi xwe mecem her du mehvanê xwe birêz Ebdulmenaf Qiran jêgirê sekretêrê hak parê ji wanê bimire her wiha şrovekarê siyasî Menal Hesko ew jê ji welatê Swêd bimire. Mamosta Menal ez ê cem te dest pê bikim mijarê babeteke ku welatek etirafê pê dikir bêjê min kuştina. Tirkiye bi eşkerê dibêje heft çekdarên PKK li çiyayê gara min kuştina. PKK li alî dîtê çîrokekê durust kê li xelîfan heft çekdarê wan ji avazabê derbas bûne ketine kemîneke pêşmerge der û serdestê pêşmerge hatine kuştin. Divir de ev çîrok berûva jî hev PKK çi dixwaze divir de ji ber çi dixwaze rastiyeke ku welateka etirafê pê dikir kê tuhmetê ser û arakê bixê skora Herêma Kurdistanê de. Rêz û silav ji bo wa ji bo temaşevana باوریه می ده اف پروپاگاندا گو پکه دکه کارکی وی راستیه کارکی وی روایه جبر گو چینا به ویشه وی وی تشته هانا ایرو د سکرا دولت که ده بهله او دولت که ایرو زیده 20 میلیون انسان مافکی کردی دوی دره ده هيا دو دماغو الميديا پکه د مزینج دواغو اوابو یا حتی وکوي ساعته لسر دروا اوابو یا لسر دروي تمو تم بر خدان و سر هلدان و سر کفتن ل سر کفتن ایرو اوایه گو ایرو د ګوندو بازارې با کورد مخابن ملت گای استکی ج فقیرتیه ج برسیبونه ج فروتنا کنار کې ج دانوستاندنا کنار کې یعنی ناوی کردیتیه تک پر وهجی کې برخدان و سرهلدان و شورشه د ویدره د وخت میډیا پکې کې د میزان هفت کسې ګو ادعا د کې د دوره دا یک جه عین سالا هشته و چارات یعنی برچاوی ما دماغ گو عقید کشتن شهید کرن و پکه که میدیای خود بلاف کر گو 40,000 عسکر کتیا پیشیا عقید تو راستی ته د تنبو دما بده سرکردای خو حتی کامپ لبنان د کشتن حتی د قامش لو د کسي وکا محمد شنر کشتن کسي وکا سمیر السويد کشتن وران و بده واکسا تمو تم کرنا سرهلدان و برخدان ایرو روش کاری گوته تا کرن کاری گو پکه که دوی ام وی پرسیب کن دجمن سرکی پکه کیا ملت کرد ایروب سروکاتیا باشور بریوازای کردایتی دخوازه مافی ملت کرد پیک بینه او پکه گره که قبول نکه گره که شر باشور کردایتی بکه پروپاگاندا محمد سعید الصحافه دماغو دبابه بغداد امریکی کتنا بغداد دجی که هیچ گم سر کتنا و مینا وقت گو جیش سوفیتی جیش هتلر تک بر هیچی که کسی وقت جوزف دو بلاس گو امسر کتنا میدیا ضروای سر ضروای آوابویا و مخابن ملت جی که هیوی ضروای باشا ما مستا من الورده پرس او یعنی جبر چه تهمتها کشتنی سر ترکیه دراکی تی بروانی دفاعی بر ترکیه عادت کید بجن نهونن الخليفان هادنا كشتن يعني تركيا بجمع بطياري كشتنا أبيا يعني د شاري مها إلون د تركيا بخا بلاف كريا يعني هبكاري مكارن ركبتا كو بلاف جكريا بين سر أكراني كو بديو خيا أكران شتما شفانا رجيب زلالي خيابي جبر شيء بقى كد برد بربانية بر تركيا عادت كي تو متى كشتني سواد راكي أبيك يا دوي جيما مستا يعني بقى كب بهانه gelek karê xerab li dijî herêm kirine êrîş kirina pêşmerga dergirtina dergehê sêmalke yani yek jwanakê jî ku li wê dirê ew çeteyên ciwan şoreşger hatibûn daxwaza termê şehîdên xwe dikin û ku dibêjin ka baş e li çiyayê gara hatine kuştin çi îşê Herêma Kurdistanê pê heye
سپاس بۆی و هەردوو پرسێتەی پر جوان یەکژێ پرسا پێشی دەماک و ئەم لێ تەماشا بکەین ینی تورک وەکە دەولەت جملەتێ خوارە دێخویاکردن دوێڤایم شەرێ تێرۆرێ دکن لێ پەکێکێ دەبێژی کوردێ باکوور رە بدێ خویاکردن بێژێ نە تورکا کەسێمە تێرۆر کوشتنە کەسێمە بدەستێ باشوور ji بۆی خاطرێ گوتنا یالچین کوچک دەما دەبێژێ دەبێ متکاری بوو ئەس 20 ملیۆن کورد بکمە دژی رێبازا کوردایەتی و رێبازا بەرزانیەتێ بسایە خودێ و سەرێ ئۆجەلان ینی مێرک vê proja got îro em li hemberê wê mûnaqeşe dikin Türk di medya de milletê xwe razî dike vaya ez şerê terorê dikim PKK milletê bakur dixapênê dibê vaya başûr xelkên kuştiye ji bo dijmiyetiyê berdewam bike di do weke te anî ziman PKK heke rasta xwedî helwesteke heke xwezî daxwazeke heke xwedî mafeke 20 milyon insan di bakur de lihêviya wê ne Ocalan îro di cezîra Imralî de hûtêleke 5-6 stêrik de dirazê bere mafê xwe wê de berdewam bike ya di duwa pirsa weke te anî ziman karê PKK li wê derê çi ye wasînora de çi ye û çimayê PKK şerê xwaînê nava başûr û çimayê vê gunehkariyê xêzkura başûr da pirs di vê derê de têkçûna ji ber gomedît ew grupê got dohil hewlêrê hatine girtin bi navê Daeş hicûma li Mexmûr hicûma li Kerkûkê hicûma ji aliyê me ve ev hemî propaganda got PKK pê dirabê ji bo cirmê xwe li dijî başûr veşêrê li dijî kurdayetiye veşêrê PKK di her çar parçeyê Kurdistanê da daxwaz eva mafê Kurda pûç bike û dijmin li peyvê û pir bivîst di destê hikûmeta Başûr û Kurdistanê û yekîtî û partî her deka de heye bê PKK çixa teror û xirabûn û kuştir û qetlîam di nava Başûr de kiriya. باشە مامۆستا منازە بێم ادعایان PKK کوشتێ مەهان بە داخوازە تەڕمێوان دەکەی بەرێک و ئەز بێژم چاوە تەڕمێواوە وەرێ بەگەڕاندن هەنی چیرۆکێن PKK جارایەکەی بێژێ ئەو هەر حەفت کەتنە کەمینێکە پێشمەرگەدا و پێشمەرگە و ئاعدامکردە بەیەک جاری ژبەر لێ بەگەرها داوین چیرۆکا کووت بێژێت بژێ یەک ژوان هەفتا ژیانێ دەمایە چاوە پشتی کوتە گوتیە حەفت سەردەستی پێشمەرگە هاتنە ئادامکردن PKK دیعات کرد جارێکی دنا لێ بەگەرهات بێژێ وەڵا یەک ژوان کەسان دژیانێ دەمایە دووردە ئەف چیرۆکێن بەروڤژی یعنی ژبەر چێ ئەف دەڕەوێن شاخدار تێنەکردن یان PKK بە چیرۆکێن دژی هەبیانی ڕاستە ئالیگرێن PKK نەدورە سێم هەن لێ گوتنیەوە نابەگەڕن چقاسی بەروڤژی هەبن هەموو ئێمە باشە وەختێ گۆ ئەم پرسێ برنگێکی لی بکەن پارتیەکە گۆژل سەر دەڕەوە ئاوا بووە پارتیەکە گۆ بۆستە ڕزگار نەکریە پارتیە گۆ خیانەت دە حەقی گەلێک کوردە کریە و ئیرۆ عالم دەردکەوێ کۆرانا و هەر بژی و سەرخەبوون و بەرخەدان و سەرۆکێ نەوەوی و سەرۆکێ فیزیایی و سەرۆکێ کیمیایی ما ئەف پرسانە ژڤێنا نەزۆر و زەحمەترە گۆ پەکێکێ وەرێ دەڕەوەکە ئیدعاکە هەرو بکە یاد دووە PKK تێکلیێ حکوومەتا بەغدای دەر پرخۆشن بە حەشدا شعبیرە پرخۆشن بەرە PKK و هر ناسنما و هر هفت انسانه بده زلال کرن و خیا کرن و دریا دیپلماسی دریا گفتگو دانوستاندناره وری مالبات و ناسنما و کسا بده زلال کرنج ملت کردرا یا سیا وقتی گود بیجه دی یک جوانا پیشی گوتن حمی هاتنا کشتن نهاد به یک جوا فلتیه اف پر سهله یعنی مدید بکرب رژیم ترک و فارس و عرب افتش کرنا صبح کسا کی بناوی فرهاد بناوی خیری بناوی محمد جاسم ای بین سر تلویزیون ای بیز یک جوا کسابوم و وایم باز دایا و ای ملت جی که بیجه هر بجی سروک و هر بجی برخدان و اف برخدانا بس لدیجی ملت کرد و تک چونا ما فی ملت کرده پرس جوی ملت گل دوز مشه پرس الوا کسی گو ایرو سر درگه سینورش خو پرس ناکه کارم بلویدری چیه گو از درگه باشور دهمبری خود بکم جو خو پرس ناکه دما گو ساروخان د بیجه مسینور هلان ل 900 کیلومتر درگه مزبینه نزیکتره درگه سروچ نزیکتره درگه گو ایرو افسکرین د بندستا د نزیکتره چما ملت خو پرس ناکه به هزار کچو خورته ما ایرو د کولانا د دانه کشتن خندقه د دانه کشتن ایرو د دوری ته شما دعوا ترمیوانا کې ل ایرو هاتیه و دعوی باشور د کې جبوی سر ایشه کې باشور چه کې او پروپاګاندا کې دجمن رب کې دسته دجمن جار کې دی بین ناوا کورسانه خیانت باشا ما مستعملال از بقر منجمت امر من مهبانك ندن هيا بريز عبد المناف قران جيجري سكرتيري هاك بار ما مستا عبد المناف دم باش بريا حمود اشتكي ئەبێ چیرۆکە PKK یاکۆ ادعاات کە چەکدارێن وێ لە خەلیفان سەردەستە پێشمەرگە هاتنە کوشتن لێ حکوومەتە تورکیا وەزارەتە بەڕەبانیاوێ بە ئەشکرێت بژێ مکوشتنە ئەو هەفت چەکدار لە چیای گارە مکوشتنە ینی چیرۆکە خەلیفان سەر و بن بە دەڕە و دەردخێ PKK تێ دیفاعت بەر تورکیا دەتکێ
PKK خەلکێ کورد باکوورێ کوردستان ڕ چت بێژێش بەر چێ بە چ مافەکی تێ بەرەبانی بەر تورکیا دەتکرد خوازی چ ژوارە بێژێت چ چوێنەیەکە تورکیا پێشیا خەڵکێ سپی بکەیت Eko ivar baş buni tev temaşevanete Gelek spas. Mevanete nekaj buni ve naha PKK vek ku hevale bine ku yani ev mevane ku beri min de akıvi ku ani zaman tev gerek Kurdan nine yani seri yani meji jdi kidneka le laş Kurda çeydi ve o ev meji hember Kurtaye لاشه کردا جی کردا ده خفتاندنه یعنی بقاسی زانینا me بقاسی ne ku emdnerin temaşet kin Kurdên başûr biraderên me başûr ticar kil hember kurda şer nekirine kesî nekuştine kesî negirtine teslîmî kesî jî nekirine yani birêz Mesûd Barzanî belkî bi dehan caran gotiye ez neynoka naxwazim ku Kurd bi hevdûra dijminan tê bikin şerê bira ciddiye bikin û xesarê bidin hevûdnêka heta wextekî qasî tê bîra min ji müsteşarek Mîtêra gotineke wiha divên ji wan xwazin dibêjin hinekî mirov li bav we hene teslîmî Tirkiye bikin mirovên ku artêş di PKK da cî girtine wezîfedar bûne çeybûne Barzanî ji wê nûnerê Tirkiye ra dibêje divê ez pisîka Kurda jî teslîmî kesî nakim yani em PKK wek tevgerekî Kurd navînin belê rast e laşê wê ji Kurda tê kirin lê bi qasî dîtina me jî ev tevge bes bi destên yên weka Yalçın Küçük, Doğu Perinçek û wek Mahir Qaynak wekî yên dinêka jî hatiye avakirinê ol hember Kurda hatiye avakirinê ji bunî ku tevgera Kurd bi ser nekeve hatiye avakirinê onha jî aşkere vî tişta dibêjin yani pêşmerge naçe ewka nakuje yani mirovên PKK nakuje Buhan ra şerkî jî danayne. Lê ya rastî jî ew e ku em vêjin îro şerkî deynên jî bivêjin em welvê dera naxwazin jî heqekî wan jî heye ew heqê wan çima heye keko ji ber ku yani ji bunî ku ev tevgera PKK li Başûrê Kurdistanê ku cî digire li way derê disekine şerê Tirkiye tîne nava Kurdistana Başûr jî milletê me Başûr jî ji vî şerê xesarek mezin divînin insanê wan tên kuştinê malê wan tên xerakirinê evkê wan warê wan tên talankirinê yani van tiştêneka jî gere meriv bivîne o gerekî meriv li vê li gorayê vê rastiyê şîrove bike lê belê dîsa jî em viya bêjin yani bi rastî jî divê ku Kurd di nava wan da silhekeve مامۆستا عەبدولمەناف بەریکم دەرباسی چارەسەریش یانی دوردا ئارمانجên PKK ji vê çîroka ku belav dikirina ve xelkê de û xelkê bi giştî li dijî herêma Kurdistanê hende PKK ji ber çi wîrotgê PKK ya herî xelatî esasî berevanîkirin bû tê hespêsiyan cîgirên Hafiz Esad çend mehberê bîranînê wî hatin çapkirinê bîranînê xwe da hat dibêje tevgera PKK soz daye me ku wê Kurdistanekî di rojhilata navîn da ava nekin û wê nehêlin ava bibe ew bi xwe jî yani berdevkên PKK jî dibêjin yani divên mala Esada dostên me ne Beşar dostê me bavê wî dostê me viye Beşar Esad jî bavê wî jî ji binî Kurda tu mafekî naz nekiriye mafê Kurda jî nizanin roja ku ev şerên zikê Sûriye derkete hember şer hikûmeta Sûriye hinek bajarên hinek warên Kurdistana Rojava teslîmî PYD kirin gotin ku em hatin hûn ê dîsa bidin me o ku em nehatin hûn çitkinî dî hûn dizanin xuyaya ku way dîsa tên باشە مامۆستا عەبدولمەناف ez ê dubare vegerme cemta min re bimêne serhêlezî dubare vegerme cemta مامۆستا menal zê careke din berê xwe bidime cemta heft kes
دەماک و ئەنجامە بۆمبەبارانکردنا بالەفرێ دەوەرنە کوشتن بێگومان یعنی ئەگەر یەکی ڕووی لەشکری بەژیش بوارە لەشکری بەژی نزان بێ دەماک و تەیارە لە بەشەرا بدێ تەرمەوە پارچە پارچە دەبێ ئەڤ یەک یا دوێ چیایە گارە بهتراوی دون کۆنتترۆلا پەکەکێ دەیە بهتراوی ناکێ یعنی پەیادەل ئالیە ڕۆژاوای کوردستانێ دەماک و تێدا خوازات تەرمێواتکێ لە ئالیەکی پارچە پارچە بووناگەرم بێژن ڕاستە و دیعاتکە یا دوێژی چیایە گارە بهتراوی دون کۆنتترۆلا پەکەکێ دێت وردا چ شرۆڤە ژێر تێکردن کی ئەو ئەم بێژن جهدانە ئەو زانیاریدانە بالەفرا تورکیا حتا وەرێەوە قەسب بکێ هەر هەفتا پاڕێک و هەمووژی سەرکردە بوون بهتراوە divê derê de gereka em bêne bîraxwe bêçawa berî çendekî demak gomala gilo dilêliyê de hatine kuştên ewa got iddia kir got çawa teyarê lê xisê lê dirastiyê de ji bin ve trimpêl hatibû peqandin li ser destê PKK xwe hatine şehîd teror kirin dido وەکەتە ئانی زمان ینی پر جارە وەختێ گۆ تورک li dever naxistina yan kes newa kuştina heta di Hesîça de heta di Şingalê de weke Qasim Şingalî û êdî Tirkê ehdasiyat weke got bi eskerî dibêjin ehdasiyatê wê na li gor godanê teyarê Türka ji Qendîlê derketiya yanî wekî nemûne di Silêmaniyê de dema got hevalê xwe dane kuştin bi destê wa bû bi destê pazdarê wa hatiye firotin dema got îro axaftin heye bêçawa Nûreddîn Sofî awana kapçiriyê hatine terorkirin yan jî tasfiyekirin yan jî gelo birîndar bûne heta weke vê saetê PKK rastiye dernaxê ji ber got ewa xwe careke dîtir ke ehdasiyat dana teyarê Tirkî beşek di nava PKK de heye beşekî bi hişkere û bi zelal bi mîtê Türkara îro kar dike bêçawa beşekî dîtir ke heye bi pazdara re û beşek heye bi hejda şebî re ye eva xwe beş kiriya her tarafekî bi tarafekî kar ke îro til Murad Qereîlan meyzêne til Cemîl Bayık meyzêne til Dural Kalkan meyzêne eva her keskî beşek تسلیم کریو اف بشانا به دولت داگرکر ایچاوا دوزا گلی کرتے بنو پوچ بکن دما گو دمانتی دورکی وکا چای گارادا و پککی دبیجید به انباشور د پاریزن و زیزده 600 گندی د دسته مدیا باشا ترمی کشتیه ویلو داره چید کی چما صدی صد اف انفرماشون شکودستان دیگو اف دسته پیشمرگانا چما راستیه زلال ناکه چما ام پرسه برنگ کی دیناکن اواب خو او ترور نکربن جبوی وی بلبلش باشوره چه بکن جبر پر جاراجی که تشته ول ان چه کرنا حواله خو خو ترور کرنا خصنا سکرات طرف دیتر که دا جبوی خاطره گو تبهویه چه بکن چه دربا گو پککت که ضعیف بونه دا دست بخوینه و دست بکشتنه و دست پروپاگاندا دراوات کی باشا مامۆستا مەلال ینی پرسە گرنگ وردە ئەبەنها پەکەکەتێ چ قوناغێدا دەماک و ژێ دەرگهێ سێمالکە بە ئێریشاش هەرێما کورسانێتکە لە شنگالێ ئێریشتکێ لە چیان دەبەرن سنووری ئێریشی هەرێما کورسانێتکە نەهاجی بە بەهانەیان دروستکێداک و ئێریشی هەرێما کورسانێ بکێ بە تایبەتی دەرگهێ سنووریە سێمالکە یانێ ئەگەر بمێنێ بەردام بمێنێ گرتی چ فشار وێ لە ڕۆژاوای کوردستانê وەرێکردن ji ber پەکەکە bi vê bihanê daxwaza termê şehîdan gelek karê xirab li pişt vekirin. باورکە بەری 2 سعتا mêvanekî mij Diyarbekirê li cem îro hatibû ji vê derê çûbû welat gotina gojmira anî ziman got bawerke diyam heştê salî hindik mayê got Tirkî bi axivî ji ber serê PKK û kuryarê PKK îro wextê got PKK salê heştê hat Bakur tasfiye kir tevgera siyasî Kurdî tasfiye kir aynî tiş di roj hilatê Kurdistanê de jî dikê û aynî tiş di roj avayê Kurdistanê û di başûr de dikê PKK ne PKK şer dikê wextê werne rastiyê PKK şerê istixbaratê dagir کر د ناوا کوردستان دت کی جبرب حمید زان لگور قانون ناونتوی لگور دنیای ایرو سینور که بکی ماسید ناوا کوردستان د سینور کی گوسای کسپی کو جدانی به ل ایران نکاره او ترکی نکاره او عراق او سوریه بهشکره و هجوم بیج نصر ملتکی چکرند و د ایرو اف چته پکک گروپ ارتزاق اواکرن او اف گروپ ارتزاق د بن سا ناوی کوردیتی دا به هزار کچو خورته ما ترور کرن کشتن او جلان بدوی خود بیجید به ما بخوا نقبنا 12 حتى 16000 انساني خو مبخو كشتيه يعني اف گوتن گوتنا دوي اوجلانه نه گوتنا دوي منه PKK سيخوري داگر كره سيخوري استخبارات داگر كردناوا كردستان ده زيده يوي راستي تشتكي دي تونه يا ناونا بره PKK يكسر هلدان و يكسر خبون و يك دورا گو ايرو رزگار کربه يك مافي ملت كرد
پێک ئانی بێ ji بۆی خاطرێ ئەم بێژن ادعااتێ پەکێکی ڕاستن پەکێکێ پارتیەک لەسەر ڕاستی و دەرەوە تر تشتێکی دراستیە دەنینە لەسەر دەرەوە ئاوا بووە بە دەستی استخباراتی ئاوا بووە دووبارە بەگەرمە جەمتە مامۆستا عەبدولمەناف دووبارە بەگەرمە جەمتە یعنی نەها پەکەکێ لە باکووری کوردستانی زیانێک و بووە گەهاندی کەتیە چاستێدا و پەکەکەش بەرچێ شەڕێخوا شرد نابات تورکیە دەناکرد قادا خەباتەوەیان بێژن باکووری کوردستانیە هەتانا پەکەکە یەک بۆست ژێ خاکە باکووری کوردستانی ڕزگار نەکردە بەردەوام تورکیا بەدکشێ بۆ باشووری کوردستانی و ناوچەین کوردی ڕۆژاوای کوردستانی واتخی بندەستی تورکیادا نەهامت سەریدا تشتێکی ژوارە گۆ تەفگێرا پەکێکی ئاوابوونەوەی سەبەبی ئاوابوونەوەیش بوونی کە کورد نەگیژن یانێ نەبن خودی دەولەت نەبن خودی ماف ژێ بۆنێ هاتی ئاواکردن نەش بوونی کە مافên کووردا bi dest bixe دنیا عالم jî dizane yanê Kurd bi şerê çekdarî bi dewleta Türk nikarin yanê viya tevgera PKK jî dizane Kurd jî dizane dünya jî dizane bi şerê çekdarî jî li Tirkiye tiştekî nayê bi dest xistin jî lêbelê dev ji şerê çekdarî bernadin ji bunî ku bêtir portên Kurdan keçên Kurdan bên kuştinê yan didiya jî bi destê istihbarata Tirkiye ketin ewkê ketin başûrê Kurdistanê di 2000 da wexta ku ewkê biryara agirbestê davûn gotin em ê hemû ewkê xwe çekdarê xwe jî werin testî bivin dev ji şerê çekdarî berdin heta wextê ku navê partiyê wastin kirin qadek wê demê gotin ji niha pêda ew çekên me gerîlatiyê jî wê wek em bêjin nostaljîkî dibin destê me da bimînin yani em dev ji şer berdin lêbelê aqilmendê wan ji wan re gotin hûn dev ji şer berdidin jî çekdarê xwe ew nekin yani ji dest dernexin bira dîsa hinek çekdarê we hevin û herin başûrê Kurdistanê sebeb çi bû westê ku li ser li başûrê Kurdistanê vê tevgerê li hember hikûmeta Kurdistanê tevgera Kurdistanê bînin bi kar bînin ji wê bonê wan şandin wê derê yani nekuj bûnî ku tevgera PKK an teror li Tirkiye biqede ji wê bonê nî hesavê dewleta Tirkiye jî heye yên dewletan Kur heye yên her kesê heye hesavên Kurda bi tenê tune Kurd pêşiya xwe navînin em vêjin wek yani aqlê selîm nafikirin yani di nava Kurdên başûr nava yên Kurdên bakur da şerik derketina şerekî bi kêrî ti Kurdekî nayê ji Kurdara feydekî wî tune xesara wî heye yeka didiya jî şerê PKK xwe yani şerkirina wî tişkî rast nîne lêbelê ku ava şer jî dike berê rast e tevgerekî bakur e divê ku ew jî li bakur ewkê xwe bike bajo yani tekoşîna xwe li bakur bajo li başûr najo û li hember em vêjin yani dijminê xwe bajo li hember Kurda najo li hember dijminên Kurda Kurd ve gere tekoşîna xwe bide lêbelê ew tekoşînê wisa nadin car bi car êrişî pêşmerge dikin û dixwazin ku pêşmerge û em vêjin milletê Kurd tev siyaset medarên Kurdên dinêka hemû bêîtibar bikin viya da jî ser dikevin lê çima milletê me dest pê dide piştgiriyê dide wan walahi milletê me jî hemû tivan tiştê ku em dibêjin tevî dizanin lê siyaset مامۆستا عەبدولمەناف gelek spas ji bo مامۆستا عەبدولمەناف qirancê girê sekreterê hek parêk û bemire bû gelek spas bo şirvekarê siyasî me nal Hizko ji welatê Swêd ku tu me re bûyî gelek spas Komîteya vegerandina mafan û nehiştina sistemê an got Komîteya Redilmazalim li Efrînê jmareyek serkirdeyên grûpên çekdar desteserkirin ji derên xwe jî ragihandin ku Komîteya Redilmazalim jmareyek serkirdeyên grûpa Emşad desteserkirin ku her du birayê wî yê Ebu Emşa bêguman bi navên Sîrac Casim û Seyfil Casim di nav wan kesên ku hatine desteserkirin de لە سەر vê mijarê me li stûdyo mêvendariya Birêz Ednan Mustafan da desteya rewşkariya pedekessekiriya mamosta Ednan tu bixêr hatî beriya hemû tiştekî ev girtina desteserkirina birayê Ebu Emşa her du birayî û serkirdeyên grûpa El Emşad
دەست بکە دەخوازم کۆمنتێر سەر بکە شڕۆباتە ژێرە چییە ئەو چ باندۆرەیە بکە زۆر سوپاس بوارە و کارمەندێ دوارە و گۆهدارێ تێجارم گەلێک سپاس براستی مسئله رد المظالم تدیج دمکه دو دست به کاری خو کرد طبعا دست به کاری خو کرد و هات آوا کردن جبر تدی گروپا هم شد زیده یعنی تشتیل عفرین چه کری تجارا لطولات نهاتی چه کردن حتی ابو عمشا دا کت لیسته تیرور اوه امریکا داخستن انو کرن لیسته تیروره جبروه تدیج محکه و فردا دا ضغط لسروان زیده چه بیه فصائل هنک دخوازن وان محکمه کن هنک ناخوازن هنک خوددن آلیه وانا حتی بریوه بدمک شیعه گشت کرن محاصره وای عزم هوجی بخواد غرفة عزم دا يعني ابو عمشا بخواد دا اجبروي وي ضغطي زيادة چه بي دربي رابي قرطن چه بي قرطن انها سيف قرطية بروكي ابو عمشا سراج نقرطية سراج هين لتركيا يعني اب دقوق بري ازوارم فيري خبر قشت من سراج اوجي مطلوبة قرطنه هنا كواتنا قرطن وهنا كين مناق وتسليم ناكرنا سراج لتركيا نك سوريا حتى هين دست نهوتي سر كرن وانا يعني دخوازن وك ابن وفصائلنا هنجارا عجب ارشا اوراقي خول جم تركيا شاوتين دخوازن محاسبه كجوان رو بكن او اف نتيجه كوري دهات كرن جدمك داج تشج مجلس وطني تشج انجمن سيفيليه عفريني وانا تقارير را كرن يو ان ولا را كرن حقوق الانسان در يعني كوري ابو عمشا وبنفس الوقت جنوف وان ايجار دركاتن دنگن پر دركاتن اف كاسد ابو عمشا شاندن ليبيا وغارينا وانجي پره وان خورن هنک ببرین نبرن تختراج برای این حتی تشتن هبین جنید وان بربین یعنی پر تشتن خراب کربین جبروی ضغط لسر وان چه بی الا وانا بدن محکمه و محاسبه کن حتی بناین بردوام این گشتک نهاتنا تسلیم کرن لب گشتی روشا عفرینی بشکل عام ما مستبری درباسی روشا عفرینی بیت برده يعني هم كارن بجن كوميتار رد المظالم دست بكارك جدي كريانها يعني هناك بريارن جدي ستاندنا درباري برپرسن وان گروپین چقدر؟ گور من تواصل کری دخوازن کار کی جدی بکن بس که اف فصائل دن حتی بکوی را متعاون بن یعنی اف دسالات العفرینه اف گروپین العفرینه حتی چد مجالی کانه بن پشتگیری وان بکن که اوانا کانه بن با تشتیب جونن یعنی وانا دخوازن کار کی بجه بکن و بلکه سبد آجی گلی کی دن لی تیوکرن قليه ماموستا احمد شيخ وياد بن اسكندر دول شيهاتي كشتن سر دستوان سبدا او قلياجي تذكرن خديه يعني دخوزن حقيقه بستين يعني انه ابا شرا وهات كشتن نائب رئيس مجلس بالشيء رد المظالم كجمكم اوجي جم رد المظالم وبلكي مبخو قول حديثه ونوفيرا تواصل دكن لانه اخبار دركاتن مخواست تاكيد بكم كا قوتن اخبار دركاتن قوتن براي ابو حمشا بردان تواصل كربون رو وحتى رد المظالم قلنا نهوتي بردانش بل هي نهوتي قرتن هي نبرنا محكمه وحتى يعني مرة بيد حسيت جدية قد مسألة ده هي مسألة رد المظالم بالاخص للناحية الشيعية كا درد دنجي و دمك دن وري و كانبن في كاري سر بسري عفرين بطابقين ولكدر تشد بي لانه جبر وك از تيجي اجتماع يعني تشتمل برسيار كري دار كريم عم بين لجندد حدودي طبعا نا حدودي سوريا وتركيا انه عم درد بيجن خط الجبهه نبري بيدي ونظام وابجيش ايران الزهراء ونبل او وفصائل الويدري حمزات حتى بنها دواري خلقي يعني يك نكون دوار كي خو برده خاصه و گنده سيني باشا ما مستقرتنا با جروب چقدر يا ابو عمشا سكردينوي للشيعة بكمانية چبان دور كريال سر دوري يعني بشتي قرد المظالم كوميتار المظالم او جروبين چقدر سكرديوا قرتن يوجا براي ابو عمشا وكتداقيا كرن باندور تاثيرها چو باندور هي هين تشتي زلالتنا يعني من تواصل كرب ناحيه مباتره متواصل كرب ناحيه جندن تبعين ناحيه شينا متواصل كرب باسيط راب ويغنورا يعني هين دبين ام دبيسن هين للسر واقع تشينا بجبل هين وانا برا هين خو تسليم نكري يعني دور بيست قائدانها ايغرتي اساسي ايغرتي سيف الدين سيف اي خو تسليم كري ونائبي ويفا وهنا
کسندن بوان رو خود تسلیم کنه بس پر کسان این خود تسلیم نکنه و کن نتیجه و گرتنه وان ای چه به یعنی هین ملت تشتكي زلال نخويا زلال نخويا بس تشتي نخويا هين فصائل دن لبي بسيطة ورنو اي حمزات كاري خبر دوامن بازي خلقه دقرن دارا قد دكن دبرن در دكن وين تشكي تازاجي درست کرنا وقت من بيستي يعني هرو اواجي تازام بيست وانا هر گندکی طبعا بریبه دست داد سر مال و ملکه کسین لدروا نل عفرینه بس وانا ملکه خود دای دست مروبت خواه یعنی پسمام خواه کاره آب که خال که مته که مریوی و ملکارات کندین ایرو اوانا گی گند به گند تقدیر دکن انو ساله نیا واقعا پره بدن مثلا وقت شید که تقدیر کنه انو ساله $7,000 بدن تمام يعني گنده حسين متواصل كرهين رقمنا محدده ما باتو يعني رقمنا $7,000 هر مالك يعني قند بقشتي لا گند بقشتي او گنجي اي بدن اي كاسي ملكي خلكي بدا سواندا يعني اشراف سر ملك دكن او انا بدن اي هوا يعني يك ممكن برشوكي مالك بدستو بيان بينا العفرين هو وين تشتي درنوخن يعني او كاسيد لدربو عفرين ملكي خو العفرين مونا ومروفي وون رادكن ديدرن يعني و مبلغ درنوخه وبالاضافه مروزانه زيتونجي موسم که هي كتنا موسمها ممكن كونه ببدل موسمتنا يشكو بده يعني قالك سباس يعني افجي تازا دركتيه قالك سباس بريز عدنان مصطفى اندامي دستي روشكاريا بدك كنتم مربي قالك سباس ما مصطفى ایرو 5 سال لسر شهید کرنا سه اندام من پارتیا دموکرات کردستان سوریا لعفرینا روجاوای کردستان در باز دبن توانا شهید کرنا سه اندام پارتیا دموکرات کردستان سوریا پدکسه لعفرینا روجاوای کردستان یک ج توانین کو د سردما پیده ده هاتیه تومار کرنو انجام دان کو ایرو 5 سال لسر و توانی را در باز دبن پشتی کو پیده به زورا چکان سه جوالاتین به تمن جه گنده بربنه یبسر نافچه راجو و جبو لشکریان نچار برن ده فرگه که لشکریان نچار ده بویاره که نزلال ده هاتن شهید کرن ده کونه کوته ده بون هر یک جه عزت محمد خلیل 67 سالی عبدو محمد حبش 52 سالی و محسن محمد 42 سالی لگنده تلعجار یبسر عزازه و هر سه اندامن پدکسه جانا خواه ده بویاره که شوطاندن ده جدستان و شهید بون بیکو برپرسن پیده و ریفبریا و دوی دمه ده و تا نها هرگولین تاوانه دیار بکن. دوی درباره ده یک جکورین شهید عزت خلیل جا ارکیره تکس کرو گوت پیده و پکه دبر کشتنا وان ده برپرسن. کوچاوا سه کس دیگه کنه ده بشاوتینن بیکو کسک به هوارا وان و بچه وان رزگار بکن. جدر پشت راست کرکو ارمانچ کرنا عزت خلیل محمد حبش و محسن محمد به مبست بو. جبرکو لشکریان نچار رد کرن و شهید کرنا وان وکو تولهلدانی بو. بریا به لشکریه گلک جاران دکرتن سرگنده بربنه و او دا خواست دکرن جبو لشکریان نچار. هر جار جی وان رد کرن تفلی ببن. دیسا جی داوینجار تمن وان یه مزن نبو سدم کو جه لشکریه ببورینن و تفلی خواه کرن. پشتی انجامدانا تاوانه کسوکارین شهیدان بانگا رادست کرنا ترمان کر. لی پیده راد کر کو ترمان رادست بکه. لی گورستانه که دور جگنده بربنه بخاکی هاتن سپارتن. تیزانین کو اف تاوان نیایه که ده سردما پیده ده لعفرینه. لدیجی اندام و آلیگرین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسه و انجمن اجتماعی کردی لسوریا انکسه هروها آلیگرین ریبازا برزانی نمر هاتنه انجام دان. بدهان کمکوژی و تاوان ده درما فیشینین عفرینه ده هاتنه پیک آنینو انجام دان. به بانه در باسمونا 5 سالان بسر شهید بونا سه اندام من پدکسی رخصنا دهوکی و فایده پارتیا دموکرات کردستان سوریا سردان مالبات شهید عزت محمد خلیل کرد. ایرو شاندک جه رخصنا دهوکی و فایده پدکسی به سرکاتی حاجی کالو اندام کمیته نوندیه پدکسی کو جهاد یک جه مهدی حسین و اندام دسته راوشکاری و جمارک اندام انجمن هریمی پیک دهات سردان مالبات شهید عزت کرو جالی کره شهید دوگان عزت و پیشوازی لوان هاته کرن. کارو خبات و بزاوی که کاری مزمون هندری عقیده دکرن جبر کسی هاتن پرورده کرن لسر ریبازا برزانی کارو خبات و خدمت کردایتی هر وها شهید عزت و محمد و محسن يعني او کارو خبات و خدمت واکری هشتن دجمنه کردا او هوانه بری دیربین که خبر دوا
حتى جوار خفكك إدانة شاوا بيلانا خبب السري شاوا وشهيد بكن يعني أو بيلانا قريش شاوا هاتن هرسي شهيدة ما هاتن دست سركرن وهاتن قرتن وبرن يكي بي عمري هذا عمري شيست حفتي صال يرو يك بيجي ببع عسكريانا شار يعني كسي أبنادي ديه أكرياي أو دكن دست بيكي دا وكو إيرو عمل وزصالي وسيزصالي دقرن دست سر دكن بالعسكريانا شار كسي أبجد عرف وعادات وتقاليد وقوانين ناف دولتي دا كسي ناديتنا نهاشي برخد مجمع كاك دوغان عزت كوري الشهيد عزت كوبابك راست ممري كاك دوغان دنباش بريا حموشتكي سري وساق به يرو الصال بقرا الشهيد بنا بابته سي شهيدان ويك جاجي بابته اگر به بیرات ما تخوازم بین بیرات ما شبانه چاوانیا شهید کرنه چاوات نترور کرن کرم دم باش ما مشتا هم سپاسي ويدكن سپاسي قناه ويدكن قالك سپاس هبسي شهيدني وطنا شهيد كرن العفرين ناحية رجل قندي بربني بله هبسي شهيدنا تاكاكا برپرسي في شهيدنا هب شهيدنا سرا 10,026 بيسكي دوديا هاتن قرتن وبرن عسكري ناچاري عسكريات دوري بله هبسي شهيدنا جي شهيدي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا نم تاكاكا هبنا قرتن برن کرم من کونی کی بن چادر کے ہر سے شہید ہاتن شوتاندن سوتاندن و جنازه و شهیدان جی ندن ما امجی د بیژن حقاقا برپر سے و شهید کرد و کردستان شهید ربازا بردانی نمر شهید پارتی ديمقراطي كردستان سوريا باشا كاك دوغان يعني حتى وك نهاكو بين صال دار باسبون تقول لها درباري بيت تواني دوت تشتكنا كدي السر بكيكي وكسين كوي دمي دسالة داري عفرين دستيواده بو بله ما مشتا ام دبين وقتك بيداد وقتك نوداد وقتك ندم لك الديد ودريش هاد حقوي وري بيلكرن بحقي بشيدني وطن كشتن وطن شوطاندن بر حقي بس شيدنا ده بفكروانا ده شهيد بارتي ديمقراطي كردستان سوريا باشا قالك سباس جبوي كاك دوغان عزت جي كامبا دوميس كتم ربي قالك سباس تماشا باني هجاب يا يمكشنا داويا بولتاني هرشادو بختور